Ero TV. Nubano ntubakona kanya kangina kwatana na oni kindeto chia weru daida torbo ruari ya moyara tukupangani ite kindeto chietu. MP tetumuku wa bidhaa baraba tumigo karia menkene gukabana na maida neba kubanya maria. Achiari ba primary ya Rompo kuregana na mwalimu munene Bakianda mana Bakianda alitachikuru. Kayeka miaka 14 gota uturo na bangi kwa mukiro tungatabare kure irio bitiagiriten terecha Mavuria county na Embu. Ndikibandato na bidhaa bao karia kwa mukira Mauritania mwanya gukabanira nando cheke mumbire. Wanaitwa mathithi oroberu enu Maureen Kirimina njoto Phineas. Imana tete tukata na mwanka mudiana ukidiro kyulo anyumende to wena kinyaka lono ndeto chaweru daidatu ikambiriria daichichongwa ubunge wa Igembeno Julius State munatarire kuri akwaniro ko kini mabida barabatu mimyankene gukabana na maida akiwa onto abida bane ndigo kariakari no kaba kubanya maria ni onto bone ndia kuromba iromba yakine ndikire IG waburithi kweberia mabida bane onto ne batukite burukironda kenkoye kirakari bobo yetyo ndempidukiro chamaida chonekete utabarikia ntere una yodirikari ikyolo tone kumania na kuremwa ningwe yokaria Boniface Mongera no tuambirie chio. Mubunge Julius Teitumu na umirite amaroja mangina kwethura akimeneria rongiro polisi lo esoji barabara adiri nya kwethura bakiora murithi montere chegembeno dintukwegoro alafu bacho kaba tumiro kurukira mitambo Facebook ya DCI atiba kwethura bakiora mbabana bandethia kana badet keria ndekibanza chikarone bya bunge mubunge Teitumu na menirete rongiro lo esoji nonto bokora mtote na maetia alafu ngaroko wenge nabo DCI bakethura betomeria na kwa iria Kenya. Antu baita kulitangwira batumi baraita ngwe ya biashara ingi antu baita ngwe yo kariantu kwa tukabira be aita ni kuura antu baraba ingwe yo tokaria ibu onto tokuria dirikari ni mbiyongo baraitite itwichi ngwe yo na ngwe yo ni antu baba teta kunya ku interact na antu sana no antu babati kwa a special team irete kuminywa na yoro mainda ya around da kumirokire ibarorokera baita kanadeni lakini no antu bakwidire mantu ya te supposed so that to cover themselves they saying that they met bandits. Kiendelea mubunge Teitumu na shoketea tumura bioria nkabo akiona ni orangiro esoji bareti te kuthia biashara chao cha wizo alafu ikora wetora barabangite bora na boga bakora maitha na te muntu amba kwate kana maisinke 5 wa morwa na tironwa imocha riyo kwari antu boro ete na baba kite motion na nura wate kanite nio mantu ya mishinka ntira ya ibwa bonku ibwa kyangu kwa baraitere ke makeshift that means ito nyumba na bandits itumba kwa shoka nyumba menya batu kwita bandits ni amba baraba ya katuru raslas kabo okete nyumba na bationekana so ira au in defense no to baraitete na biashara rero tibuka kwa mantu yangi no mwanka ba uri oba ku in defense na no ntobo nande irombara mubunge Teitumu
Ricariojo. Inspector General, we have the director, NIS, DCI. They should arrest those people forthwith. Let whatever they were going to do there be known, because they are trying to cover up by using words like bandits and also putting all those they put there, of which we are not aware of. Roanyi, Roro Esoji, Karana Gichonko Special Operation Group. Iye kosi kimoke dherogi iti kumakiri polisi ba epi na kwedro bakia mokira molisa ni kana training ye komando kodira ni maidha ba ikundi bi orega na dhirika ja kuangelekana na shabab na nyankoroki jamba bandethia mubo kumenya nabo sheria iti betikirije kwedro bakia kwatakora baraba tere kwatwa betero polisi na bati bakwatwa batu mosayuni kidoi barendo muwata ni onto batane kerete polisi muwata ni onto batane kandidatiri tore awe kire DCI na ga gwitwa akara itite kwa arrestwa ewingwe yo era batumie gembe not gwita kwa arrest antu nke reporter Antoshoro TV kumaja kengina ngine nekine kimusho Nairobi mbita Boniface Mungera. Achariba primary rompo irere mitungo saudimenti ni babuditi maandamano bakiregana na mwalimu munene bakiwa no mwanka au marokwe achariba ni bongilete kidomo chukuru ene kina mete amwe na kinya utumiri bobu bombecha mukarigite wa BOM na ugete ni badirite bakirika eregerere okya achariba mutugikare nandato etariria rokererwa naru achariba skuru ya rompo primary rere wandini ya mitungu nibashumerete na mathegenjirene monga kinya gutonya skuru eje arabarigirwe ni polisi batreta na irasine kana obisine baure na moroto jwa kuingata mwarimu munene obisine eu na achariba barabaure no muthuro jo munene bakiaria ni baugite mathina jao ni mwarimu ujo utegwitithia skuru na mberora kwagirite ni undu gote weti na mbere bukuonekana kumareja na nkoroki bakiuga karaga kingaira na mbese egita kwegita na thina ingi bariuga baikagirio skuru na bakarea inde bakiuga na bao baterejaga irio biubanyira na bakiuga no kamwarimu uju etaga kwendirio bira bagwikia skuru na kenge bariuga mwarimu uju no kakugitanga mete ya skuru agiakagia makara na kinya bakiuga munda jwa skuru eje jurane jwa eka 30 jukomborithetwe muntu mwana kigena kiu gotwe wije naragitaga kana kithagira gigitethia skuru atia mundenya jwa cukuru jungwa nande tutiona inya no chiringi ekathate utikyo tuona atirugwa irio ana barabanyira nyakana ga pipi wanu kare ana gakikaga mbara mbeca cia thirikari cieja cia maukuja kwegwa na ja kwandikira na rompo tutiyejagwa tugura mauku kiarasima irio biratoya ta skuru irio bieto kendagia kiragite iki grade 9 turakiritwa ithirikari endo athio kethira ngirije no still no tugwetwa ngirije ukauria ngirije kirathi kina stima kina bioni kina furo kila kitu na desk ni tugoreri ngirije irethie ko munda jwe tuka tukwenda kunenkania notice na munda yoyo thenenge tunenga ni muntu omwe na muntu te moziari zukuru moziari wena mwana zukuru kinyajwa munda yoyo atejwana bese cia biti ye utemuciari wandiki ara utemwarimu wandiki muciari ara ngirie wegitwa itako nkorokine achari baraba ugete mwarimu ujo monene nare umite mbere ja skuru yao no karegi naona thaiji ari kweja chokete skuru eje na nyuma buru kira nande bakoromba thirikari ukorokia rwangirwa kithomo kumweberia skuru yao na bakiuga bo batiko mwenda romba skuru ya rompo etegererwa bwega nuntu au twetererete rompo kethieta kuthira ana nienge skuru lakini hakuna masomo inaendelea mwarimu batwe kwa iromba rietu tukiromba thirikari tutikona mwana skuru buru numene achari bane bakirerwo ni polisi bagitwo kya mitungu na mwarimu uyu ari kuya ni baregere kwarerwa niwe inde akiaria mukarigite wa BOM Daktari Dennis na ugete bakuthikira mathina jao na nandi nethirite akiromba rwangirwo chunkoni kuija kuthuja nteto eje kethene uma na akiuga ni ontaire kauma magite bethirite batenganiri na ijo kinyete muthejo okweja nandi through maandamano na nandi ne tukuga tukujokia Mount Jau na urito muno na twashoka tona kari ni bwega gikundi kana ndwangi cia uchonkoni ibatere kuthithia uthuthuria kenda baona thina ire ri gukweyongwa ni iriku
itoko ciromba ciombe kugethe kinyaja ujo cithithia investigation cira cionthi kwendeka aja ujo kenda tumba kuona thina yongwa ire kuma igutuma aciari wa betha bate kunganirwa ni iriku kuma Mitungu gicigo mbunge kia Southiment inke report rateto Cewero riakwa rietwa ni Mutuge Kare. Agenda kuna tiwe onde arigitani ndiguru nebeti tilambere okungwira kiumia kia arigitani bakuma Igembe North niboketi madeta ati bate kungana ndeni ya machibitari bari adira akire guntu ko tungata bogima 19 nende bobokwetha ninde bakioneka bautungata habida baba tungiretwe ni Lindia Kajuju nkurukini bedrite bakiara kignyo tungata na ukenero tungata boye kurukudharimwa na twana ndeni ya dispensary ya Thera bakiuga maternity winye kumai kwambiria kiumia kidiri kurekomi ibagunekete Nicholas Chabari na kulikithia Katha nonto bandaitare kuyarware sibitare Thera botundumia gina ke cancer screen na mbisa sibara toso kinkava buruto anto ba Thera anto beto nkuiba na nto ba hoya nkamkomta sindana nto ba ko ndaitare bo mta sira nkuiba ya tumenufaika sana nonto anto ba anture yetu pakuewa free services ile ikumbika kuewa kulingana na manpower ukareo na tunashukuru gikiki kiumia gya kuthina mbere no kungwira mandagitari bambere bakona amwaje kana abaraba etagwa anasis ende ntere chanto beto ekiongo chibitari ya Thera ino mandagitari ebababa Igembe North bathiurukite kuthina mbere na gukungwira na kunenkanira utungata abwa njira mwanya muno motungata mama tonekana chibitari ni ntugoira chingi ichakawainda na arabataritie amonogo ibethagirwa baikurukira amanto omaingi mari okinya kwithirwa baiba kaimono ntere ino cha Igembe North. Nurses vetu ba Igembe North kusherekea Nurses International Nurses Week ire thithikite na Thera Health Center ruari na aratumbikite kwa mukira antu abaingi services mingi kia nawa kuma screening ya into bingi ya pressure, hypertension, diabetes, cancer, immunization ya twana nini, screening ya medho, screening ya TB, registration ya shana services mingi iko thithika ande basumriti kwa wingi sana na nyai tukibatoke na tonto abo every part na mantera kuthithia kenda tomba kuibwa tuserekete na ajibeto na community cietu na civitari cietu na nonto bonto turi anarua tweyete kwaria na thirikari yetu kubarikania ngwire ritawa na sesibetu baritangwene na muno kuthingithia acie na nonto bonto ni ibethera bakienda kwithira bai promotions Meru County tukuibwa nonto kuma ngavana Mutumai kweya promotions ni bwethekangete nkai na ito expect nye wingi kathitheka very soon twena sote njie nene aritingwe na ito etika very soon kinya bubu komba kumbekana na nonto bonto twerende kuritira antu beto ngwe zaindi antu beto bathera bena bati utarwa inase baba Igembe North be yo celebrate abo bye ya service you special itiomba kweya no every day na ingo sokeria nase banka no nonto sacrifice dabarita ote omba korita okethira muntu no enka sibitare lakini service usionde asia yana no te ote anarithikite ko wito kuweibwea nonto inkuibwe nya chama nieto union ya utwira kwena possibility to kongelo antu ito batu Igembe North ito lwelbari thora kiao nonto sibitari cia toira nyingi ciethero cina nacio momwe na bau ikwethera kwena challenge rira muntu aragia challenge kwa tueka sibitari ke etatia ke kaingwa antu kweu kana service itiomba kweya no ciontheira ibati kweya no kuo bakongwirite chibitari ni nonto bakwithirwa chibitari no ni anjiritie rwangi rwa maternity ruraba kuga iro batiri kwithirwa ukithina mbere na kugwatirwa ni kenda ruthina mbere na gukira kinya ruboega no tungatira antu baingi tukaendelea batu kwiritanirria twena sesio yora tutwire kwiritanirria nye itariurira reo turare amathina maingi tutaibwa tukinwa nkoro na ibwa ntoru are tuwire katweye to celebrate na tuweibwa ya kinya kwe community ira to serve Thera ni yambiriritie maternity tona katwe yake nda to promote yo nonto ni njaru kana ke tukakeluka Igembe North kara kambiritie kwa mugira maternity na ara bantu bakwa bakaewa kana utebio kuriswa utembesa buoncourage na sha kinyoga thotere togaya na wone mwanoku kwera community yetu ya ekiongo na tilangi nyabange ba to surrounded no be ye to aba service and delivery na to experience midwives
babomba conduct delivery uboya sana nkira hantu ba egembe kana kakao gaciari thera maternity ibaumire bakagwate nikenda gakomba gukura terasima ume aja wete mutindwa kurieni maternity enu aja egembe north kuma chibitari ya thera egembe north Betan Class Chabare. Agirukuni ati Minister w'Ogima Ndwale nenyeretie ati no mwankanende kuthama kuma bidhaa botungata rungu rwa UHC balame kuma kedirikane ne weta kedirikari cha county akiwa dirikane ne tena kandarathi nabo aritia nyuma ya mabidhaa bakwandamana mwanko bichine Chiogima Afya House bakienda kwandikwa kandarathi ya gutura mbere yao kuthamwa no bakinyirio barenda gukara rungu rwa dirikane ne kuringana na Ndwale ni ati katiba nikite werone buru ati mabidhaa bogima babatire kwithira rungu rwa thirikari cia makaunti. Under my leadership, will at all times run this ministry in accordance with the relevant health laws and the Constitution of Kenya. And the healthcare workforce in our country is the biggest investment we have. It's the greatest pillar that we cherish in the attainment of the universal health care. And I want to speak to the UHC staff, because they came here and they're telling me not to transfer the payroll to the counties. I will be the last person with my many years in parliament as a majority leader not to violate. I will not violate the laws that I participated. If you look at the fourth schedule of the Constitution, health is devolved. It's a function of our counties. And function and resources are well documented. Resources follow function. The UHC staff have a contract with the 47 counties. They don't have a contract with the MOH. Their contract is with the 47 counties. And I don't know why somebody somewhere in the previous leadership decided to transfer the function and keep the money at the headquarters. I want to make it categorically very clear to my colleagues, to my friends, the UHC staff. We can talk about other things, but the transfer of the resources, the payroll, is not negotiable. It is the law, it is the Constitution. So if you are coming to Afya House, you are welcome. This is your building. You're a health worker. But you must come when you know your place in the Constitution. So I'm asking the PS Medical Service, come 1st of July, please transfer the resources in this building, the payroll, and all the stipend and the allowances to the 47 counties. And I want to ask the representative of the Council of Governors here. We expect, before we release, you give us the names and the persons of UHC staff in every county. And I'm going to ask for an audit. The DG and your team and the PS, you must do an audit of who are the UHC staff in every county. So this is now officially flagging off the trucks to transport the Kayika miaka 14 nigakwite nanto kathomba gutigwa tutairo turo watch bitare ne kiritiri level 4 nyuma ya kwerekana kurerio bitagirite agikujire karekare anwandi ne ya mavuri ya mbere sauda murugamiro w'Ogima bw'Omwingi Embu Henry Ndigana ugite baraba kwamukira tungatani bakwanja na byonaniria bingi akariba kuromba kumenyera wagiruboiro mbere batirambira kubira ritamwaniki wa mushiri na ripoti.
Mwanake umwe wa miaka 18 ukuite vuva ya kuria irio nthuku mwena wa Savare wandi ya Mavuria gicigo mbunge kia Mbeere Therero thiini wa kaunti ya Embu. Ino ni vuva ya iruga riari mwena ucio na andu maoka vamwe kuricanira muthenya wa Jumamosi no ati mambiria kuvarwo muno muthenya wa Jumapili. Musi kiroko ngitumwa ti ni gikundi ngakigurira nyama kiritie kithi ngigura nyama nyamu iria cingi cia thoko ni ciaguritwo kiritire muthenya wa Thursday tunio muthenya wa thoko ruma ukiri makiambia kiathi wega makiruga wega kiathi kiambia thaa 8 ageni maguka makiria wega kama kawaida riu na tukirikia kiathi wa andu engi nao aria mari irugari riu ni makomete thibitari ya kiritire Revothiri makiamukira urigiti wanao makivaragwa. The same time aria maravaragwa ni maratwario thibitari Kabondoli na mathie mandimetwa na mambiriria kuthondekwa gwikirwa mai na maundu maria mengi lakini still igorokera uko bari mwanake kwa miaka 14 kuma family imwe ucio no ratutikire kana no rakwire nundu wa kumana na kuvarwa. Gukuri andu onthe magitara gukurumia utheru wa kirathi kia iguru niguo kwithema na undu ta uyu ugwikika ringi. Koguo ningienda kwira andu metu akorwo ni irio ciarara irio icio mbere ya iregwa ni samuro wega na ikigwa bandu batheru akorwo ni ndeto cia mai andu ni mamenyerere maji manyuaga maji matheru. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Right, ni kuma kindeto nende ya Rita tukona kanyaka kunoka hindi njokerete na ndeto ingi ukethiro gita kuraya. Ingo kugwata ogeni tukweje narwe tukiburugaira irio biria tukuburugira narwe na irio bitagwa beef goulash ronjirwe tunande ruke muchere wetu tuipa boiled just clean chumbe na bata kiasi na tumaguta kiasi tuikire nyanya tucoke tujukie ikwashe biria tukubrawna na vyo tubiukire. It's a beef goulash, very tasty. Ukaenjoy irio vyaku bikario tasty, nicely done. Meru bui tayari Jumamosi tariki 17 kampuni okinyaniri yatongeretie Kenya Safaricom bagwatanite na Weru TV na Weru FM ibakoreterete murumo hatari gutigira twinde turi na thimu injeru chekinande kenda tutatigiro nyuma nentu kwikethro yujuri mwago rwimbo gikeno na mwega jama ingi kuma wa Safaricom njo uwatane na njoro cha Weru TV na Weru FM mwago ne juju ja MC Dash, Empress Rita, Captain Godi the Patron, Mwenda H the Pilot na DJ Denny. Njo ukenera mwago juju Safaricom uchokeria ukiria mutorera jwaku na endo bwaku amuna kuigwatira iye wankabo kuma wa Safaricom. Na bwagitumi buru njo uwatanire natwe ukiananire natwe na kinya umenye ni kinuntu Safaricom bagutwira maisha pwani digital. Rikana ni Jumamosi eji ntariki 17 ara stage ya Saskis kuambira thainya charukire ugakurukirwa. Safaricom, simple, transparent, honest for you. You are living proof that we can control so much. And when we like what we see, we go for it. What are you doing?
Alright, tuichukera ni atinende kire tagariara kudirianda cheki mumbere darakani dirikaine ne gukurukira rwangiro kimumbere ni buditi Mauritani ya mwenye kire andi kibande tona bidaba buridi chuke gamba ngombe bidaba okiombere nende mere mugambi nagwete muntu murume na muntu mukane babatere kukarwa bonde bana netu nkurukiro angiro irunyeretie kwena bata yandikindeto nandwangi chawado kuritaniria ngwe kwa mokendo kabanira na GBV Martin Mugambi na utariria enda kwira na mbere ndwa yoragaragi na nkinya wenyangia bwa kiumiombire rwangirwa kiumiombire ndeni ya nthiguru ya Kenya iruruthite gikaro na borichi na nkinya ndikibande to kuma kiri gichigo mbunge gechuke gamba ng'ombe. Katika kikao ya leo tulikuwa tunaongelea juu ya dhuluma zinazotokana na kukeketwa kwa wasichana, dhuluma kwa ya kijinsia katika familia, na pia kuna ile imekuja inaitwa femicide, uwaji wa madada zetu. Madada zetu wanauliwa, na tulikuwa na kikao na watu wa Forested wa media pamoja na maaskari. Kuringana na Mere Mugambi murugamiri rwangiro ndeni ya kaunti no ariuga ngwataniro ya ndwangino iri ithatu igatetheria muno kwira mbere ndwa ino. Twina media na police na masibitari jetu itukugereria kuthugania uria tukomba kuthithia services ya very effective kuma grassroots na gutethia bara baingi bakwa affected na ingwitikia muchemanio nyoyo kureta matokeo ja mega mono jara tukomba kuthuganiria na jamwe jara tukandika memorandum nyuntu bwa public participation. Mere yaugite GBV ti antu akabonke nkinya antu arume bonthe ibarikanaga na mathina mamam na tukukaria ja nikenda tumba kumenya uria tukomba gucokaniria mathuganio uria tumba kugwatanira nikenda tukomba utethania kimantu jara ja gukonia mantu kuthurumiwa kwa ana betu ekru betu na inyakru betu na itukuga tukarita ngugi twitwinde tugwatanirite kirikurwa na wenyangia bwa kiumiombere andiki bandeto bara bakurigi karoni kibatariritie mathina nkuthoma ramaragaragagia na kuthukangia umburi bwa ndeto ciegie uragaragi bobo. GBV ni kwamba muno giki akithina muno kwi media ikwaga information ukona ntu bukuruthika maybe kwithirito kwina circumcision kana FGM ya anabari kana kwithirwo kwina other gender issues, lakini ukona ntu batikwenda community itikwenda kuweta that information wanawathi ni maybe kwithirikari kana especially police ukathi ukethira batikwenda kunenka information ira na thina nene kwamba maybe bona banenka information ira ya kuga itari bagana batanitwe ndeni ya Tharaka County ukethira bale ona takaba kuoneka ni anene bao kwamba batikuruta wira na bula nikirumba kuromba mwingi kana antu na unjanirira ta tuyandiki manteto kagita karia tugusa kosa story taino cia kwinyangwa ki miumbire kana gender based violence mutigakirage mukaragia na kenda na twita kuigwa twina tukimugira mauntu tamau na thirikari kende bota kugwe kimutethia na maybe tukirutithania wira na mowega. Kiripotera Wero TV kuma gichigo mbunge gya Chuke gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Ikundi kimwe kia gisiasa kuma imenti kiguchieta maendeleo movement nigitumiritie kuyeka wakili Mugambi Manyara kuruhira giti kyo Senator Meru bakiwa niboetikaniria na manifesto yeke nibamuritie kumaruka kiamene kya baz bakiwa ikyo kimuchukiri nyuma kaita kaithurano bya 2022 na nkurukia ugite kyama kyawe ikyo bakwenda kirabaithira bayukuma mutugi kare nachyo
Ni gikundi kya gisiasa na rito maendeleo movement kuma mirigene imenti araba kya nandi kibante to moshejwa nkubu baugite bomoto jona rwani kugwatambaru na kumagari wakiri Mugambi Manyara kire kurwa gite yo seneta siasa ne chamwaka jwa ngirijire mirongo na mugwanja bakyuga mudongero yo na bendete manifesto jawe na ni baugite manifesto jawe ne bonete jakaguna mumero bonene Retiaja ni kwendos Senator Mugambi Manyara gitine gya Senate 2027. Ari betu nae kuruwa mama sisi batyo toriuga imugambi. Thomete na tuona iwicho ciumba gutethia mukari wa Meru no ntuga tukwenda guchenjia ugathoma slogan yetu aja iriuga tubandirishe rekebishe uno tukuga na no tukwenda ndene ya Meru kingia kia mabane barombete wakiri Mugambi kumagaruka kia mene kia mbasi bakiuga kia mageke siasa ne cha mwaka jwa ngirijire mirongo ne jire ni kia baringire nthi na kinyanyo maithurano kia makeu gitomba ukubia nombi kumakere thirikarere wathanine wakagita akabakeringithane na biama bingi tukiromba Mugambi Manyara aume kikiama kia bas kira tuonete age gutu waste na kira tuonete utematunda tonana nakyo kiama kia bas 2022 ito a waste a lot of time kitwira bwana kira ito twira gakununkira pia mabinge bia thithia coalition mapema wagitonya kia Azimio Umoja twethira tuligitie no Azimio igwita unda igushinda thithia broad based na Azimio Umoja kana bia mabinge ituonere ikia kiama kia ODM CS bana kiama kia Jubilee kira onyakyo kiari kia Azimio kiona CS baire tama Mutaikagwe na Lee Kinyanjui batu twita antuba ruterero Meru nderea kiama kira toici ikyo mumiro achiokete kana ikyo etigirite kiama kia bas utegintu tuona mudiene nandi ni akiama barabara na wirigero na bakyodia wakiri Mugambi gutigira na kuja kana na kuthithia kiama kenge kirabaga kigwatambaru kumathusi monkantonyere na tongeria bethire bakirunga manake itene mwanya mwankene jwa ngirijire mirongo na mugwanja na form kiama kingi kietu kira mumiro akarunga makyo na kira gikethirwa kina national face kiama giki mtu wanthe ore orungi na mashinani na nakwenda kurungama kiti kuma ke MCA mwanka inya giti kira ke guruburuka president kira gacigwa no wakurungama tuswira tutumire katheti gitu kakiama gitu kira gatugwatithania nakyo kuturi Meru kuma nyambene thuci mwanka ntonyere Mugambi twakwira tuswira kiama na kiwikyo giotumite twiza narwa kumanku bugecigo mbunge kia Southiment nke reportera teto sheweru rekwa rietwa ni Mutuge Kare Ngine kwenye tumupangania wagari ya Rais Kato ole metito wana kurumba mbunge nene konge la kigena kia bilioni 3.3 kile mwaka ya thirikari kumbithia ngwe ya yogwita na mbere bwa ya Kato ariuga mbeche ile kiga inende gutiomba koirio moroto ya thirikari ya Kenya Kwanza. Anthony Kathanya na ripoti hii. Bangade munene wa rutingu gari ya Rais Katole Metito akialele mbele ya kamiti ya bunge nene wa ikalia leo ne olite bunge kuongera gari ya Rais kigina kia bilioni 3.3 kire mwaka jwe jitomo jiro wa kigena kenda gutethira rutingu gari ni ya Rais ile kire kwingwa kwa miradi nkurani ya bottom up ile kire mibango minene ya thirikari ya Kenya Kwanza amona gutigira kwino menyeri na wakibojere bwa garone na ithatu ja Rais na garone ni thandatu kulingana na Katole Metito kigina kila gitenge tothaino kia bilioni 8 milioni 578 tikiganukire gutigira utingo gibwega garoni ya Rais. Like we said during our presentation to this committee on the BPS, that there was need for enhancement of this year's ceiling for the BPS to optimally deliver on our overall mandate. But based on the plan activities, there is some, I say, inadequate allocation that to facilitate our attainment of the performance target and really seek from you. We have a shortage of 3.3
1.35 billion, and if that can be found from somewhere, that will actually give us optimal delivery of our overall mandate. Kiri mwaka uju mujero wa kigena wa 2025 na 2026 garuneni ya rais nenkireto milioni 894 gatanta kenda nemwe jago tigero menyeri na wakibwa garo ithatu inene ja rais amuna garunini ja rais ithandatu. The printed estimate is 7.684 billion. Now the variance is in the positive 912 million. For development, the BPS is 715 million, and then the printed estimate is 894.9. So in total, the printed estimates, the BPS had a ceiling of 7.486. While in the printed estimates, it is 8.578, and that's reflecting that increment of 1.092. Kiri garo ino ja rais garo nene ya mji wa Nairobi ilinenkirwa milioni 680, garo nene ya Mombasa ikanenkirwa milioni 47, garo nene ya Nakuru ikanenkirwa milioni 25, garo nini ya Eldoret ikanenkirwa milioni 60, na ile ya Nyeri Mathira ikanenkirwa kigina kia milioni 15, garo nini ya Kisumu ikanenkirwa milioni 24, Kakamega ikanenkirwa milioni 25, na ile ya Kisii ikanenkirwa mbesa nini ja milioni 10 na jere. The 894.91 million, where we are talking of, we will be using it for physical infrastructure of the 3 state houses. We have 3 state houses and 6 state lodges, where they are, all of them actually old, and they require continuous improvement, restoration and maintenance. Mbesa ingile nenkireto kiri garo ni ya rais ni bilioni 7 na milioni 684 na jo ikirigagiro kuthiki matumiri mange mantuku wantuku garo ni ya rais kuma muji munene Nairobi. Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Kabana mutu muntu thingi anatumiritie ntuku ya kutheria miro ikethire tariki ya muthia murio ni 30 na yamwe gukurukira munene wa ritingo bichine kienwe Julius Bijiwe. Mutumana ugete utheru bugete thona mbere tauni chionde cha county ya Meru na ntubonde ni ndiba kuromba kwa tambaru ntubo Bijiwe na ugete Meru ni thirite kya mukirage ni babo ingina ko kwina bata ya komideria. Munene wa Ritungwende ni obichi ya ngabana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwedingi anuenda itare Julius Bijiwe na uriti ya Meru bonde kuritaniriana na wingi kire kutheria michien na kinyara bari akiwa yuimo bango yokarugurwa tariki 30 cha mweri yu ngabana wewengwa kwenda gushokeria His Excellency Governor Reverend Mutuma Ntwedingi nkatho sana onto bakona kwagirite omba kwambiria mutaratara jo kutheria tauni yetu ya Mutindwa, tauni chionde chia Meru na kiri murandi yo kera kiambiria ntariki 30 ntuko ya Juma yo kwambiria Mutindwa. Bijiwe na rombete ya Meru kuritaniriana na wingi ntuko kutheria na arabari akiwa ikethira injire mwe kuyika ontubo kwenda kwira ntubonde ba Meru ntubonde alitinguke badirikari institutions tia banks, schools na kanisa jonde tujukie kutheria gwaku, kutheria town, kutheria sukuru irresponsibility yaku kana nafasi yaku ya kulitangu eu tonto bwitu kalisha bonde ntuko ya tariki 30 leanga bana ketha gi flag off kana kiambiriria mutaratara jo kutheria town kenda kumira au arikia kuthithia ku flag off tukethera ya town chionde ntuko eu na rombete kinya biashara mno barabairo ngine rogendi bariwene matatu na kinya bonda bonda kuichaya na ntuko eu kwanda ikainkai kenda kuingia ontobo itokaribisha matatu sector itokaribita bonda bonda sector nyakethera bagete kiria itharimo kana jairi kutuike nyaba biashara ile kulitwa ni ya kutheria muta kutheria jiji.
awite yone mubango yomo yorabekite kendo tiera town ya Miru ni witu duankade no tuika city akiwa ngabana mutumantu kwau akedira akiwa nirina reba kedira bakiwa tanaira kubwithia otherubo kwirigera kwa mfano mutindwa jomba kwitha jukia city ndene mwaka jumwe kuma nande no tumekakati ne kuthithwa yonde ya kuthingatira ntubu na bomba gukinyanira so atori ba town chionde tia market chionde wantora tia kuchionde itumire ntuku tutherie na ngabana karikia gutangaza ntukuge tukatheratheragia inyumegi taringana twitite na mbere nongelete na kuwa timutindo akiokethera kwa ende town chionde na kinyamatura yarantu bari na inkwenda kuga utheri bubu ne bwa Meru town ne bwa Maua town Kubo town Timau town Mekindoli Murere yani town chieto chionde market chieto chionde ko officers beto ba environment kanarera pare ndewe iri chionde barunga mere metratere unau officers beto public health barunga mere areas chionde na araba umete na area sub county administrators pajo kejukumu yao kwethera sub county uri in charge tukenda kuona ntuku ntariki thate ingugire kuamberia ya kutheria sub county uri kenda mutaratara juju na mamonka ndeguru market yurere mwishwara so ijwa twinde ijwa kunde na ntuku ya kuamberia na ntariki thate juma ya mweri jojo jwa Mei. Agino kone ati mumenyeri wa mantu yarate thiono kiretenda itari Teresa muthoni nona nitio kuria kwanirwa ko kini bure miti ekintuire kuni ya bunene akiwa bangi bakari ni bedrite bakenda nende miti kinande muthoni na tarite maya miti atene dogo tumika ndawarera kwa gira na kinya nyumba ya nyumo chikidaka onto buraidrite nende kiromba anto kwambararia miti agiontuire Paul wakabidin na kulikithia Kiaria Dr. Teresa Muthoni uri mutongere wa nkema ya kumenyera rera agande goroni no ugite ati no akamite ya gintwire endere kuriganirwa gwa guntugu ikuthi. Realize also people are planting a lot of exotic trees. By the way, 10% of our trees, specifically in Kenya, especially the native trees, are threatened. And when we have our trees disappearing, that tells you that our future generations might not be able to find those specific trees. So what we are doing is that we have a tree nursery with diversity of trees. Dr. Muthoni akiuga kuri na gitumi kinene kianto kureithiria miti ino yontwire na anto kuibangabangania kinya bora bakaiga mbegu ino. Some of our trees, there are some of the trees like Prunus africana. There's another tree that is called several trees that many species that we are losing, and we need to restore our biodiversity. Getting trees from seed and growing them, lacing them to samplings or to seedlings that can be able to be planted in different areas. And I would recommend that even those areas, because in some areas, you go to some of the areas, you'll find only exotic trees. Mbitwa ya Muthoni monokiri barana bo bendere kugitanga mitire mani na idhakani. Those who people, this is a call of action for those people who are planting only exotic trees, cutting indigenous trees, using them for firewood. But when you go to the nurseries, you'll find that they are doing only exotic trees. It's time to change. It's time to value our culture. It's time to value our biodiversity. These trees used to be medicine for our forefathers. We have lost a lot of them. Even those we have not lost, the truth is that a lot of our young people don't know the medicinal value of most of these trees. Ikagitani wa Muthoni ugite miti ino ni thagirwa ire ya gitumi monokiri ugima bwa mwire na mange kathumba. We are working to make sure that this is a hub where people should learn about the trees that used to be medicine to our forefathers. They used not to have official hospitals, but now they are able, we can be able to transfer that knowledge to our future generations. We need a future generation that will be able to enjoy
the beauty of our environment as it used to be. Ngiripotera Weru TV kumantere Chatharaka Bito Paul Ogwakabithe. Nyuma yambura nene kuthukangia utonga bwanje nyingi mu siasa kuma Isiolo Salesi mwenda durania na tumburukete njara ikio tedio kiria karibara baringekete baraba mukirete utedio bone bamuchukirete nkado bakiwa ne bombere ba mukirete kuma karikarere kumira mwenda Antonia Kinamenete dirikare Isiolo nikira kwa ni uteniri akarira apa kubenda kurukiega kimutagi na durania teronuru. Nyuma ya kariba Isiolo gutemwa ntami mburera yeriga kura gontu guko Salesi mwenda thuranira musiasa kuma kaunti Isiolo na umirite gutetheria family ira chenyerwe. Tukurombera keri nonto wakadina kawende nirurono romudia kenda tocheto roberwa ni bano tupokwidira watanete na woni na kinyaki barabonde bomba comedian de tocheto na kinyawe to amato yakuna medo ni nkado na nchine ende karigana de nerando yaku rekalono kabakalawa regana ntukwe mwe todira twetu mawa mundene onna kalawa na oyawetire twedira toyeka kamata bya korea tagira kimpakuri na kinyachai irio thamos charichi kumira nyacha itokira kithamos na tweta mundene na yebira bya kurema rinto toyekete byondero ngura mute endo kurema mbura yedire kyambira iria kura ata ichi darone na kura boya twechoka kurebia to ndisho tuticha monki ichiure riko tugeruma bya kurebia na mpio kidogo kalawa yukiatha mose kiracha ye kombene na kunde kairene muyata menyatha mose nyeka urirwa eteorakia mbwewire acha manenu akwira mwanatwa madide okari Maureen Kiremina ningetwa Phineas imana ito ino tuko boya twachemani arukiri murungu embere ki ubango akugukea.